yaşındasınız? Ben 78. Ne için çıktınız mında? Çok защите, балалары защитить, мекені защитить, ветеранов защитить. Ben gördüm ikinci vayna, ikinci мировой война. Ülkenin dışına Adın ne senin? Как зовут тебя? А тебя? Kaç yaşındasın? 13. Sen mektepte okuyorsun. Niçin çıktınız bunda? За что? За единство Украины. За единство Украины. В каком классе учишься? Черпать. В каком классе учишься? На войну зовет. Сесенова қаршымы? Қаршы. Я Русияға қошылуына қаршысың. Қаршы. Adınız? Adım Fatma Hanım. Kaç yaşındasın? 67 yaşındayım. Ya siz kaç yaşındasın? Ben 83 yaşındayım. Ben 3 epokanı geçken adamım. Ben çok kıyınçılıklarını görgen adam. Lakin böyle agresiyanı görmedim. Nemselerini gördüm. SS'lerini gördüm. Nakleri var idi. Açık açıkına. Bu агрессия без знака, без совести, без никаких человеческих достоинств. Это какое телевидение? Biz Kırım üçün can verir, dağlarımız için. Burada durmaya hazırız. Antes gelmen söz vergenmen millet için ölmege. Edimsiz kaz. Можно я скажу? Adınız? Позовите. Товарищи, неуважаемые Аксенов, Константинов, спасибо вам большое, что вы закрыли телевидение. Вы думали, российской рукой закрыли свои глаза, но вы нам открыли глаза. Потому что мы теперь видим ложь, какая мы теперь можем сравнивать. Как вы лжете и подаете информацию в Россию. Но, увы, вы закрылись рукой российских интервентов. Но, увы, вы нам-то глаза не закрыли, вы нам открыли глаза. И вся Россия знает правду. Вы не думайте, лживая информация. Почта все доносит. Увы, будет над нами суд Божий. Если не сейчас, но потом. Но войне мы не дадим состояться. Так что, а девочки украинцы, заберите этих мальчиков, чтобы их в гробу не отправляли. Заберите, выходите за них замуж и любовью спасем весь мир. Abdullah Latifzade'nin torunu olan. Şair. Şair. Men demek 3 devir adamım. Açlıkını, yoklukunu ve ысылkanın başımdan geçirgen adamım. Onun için ben hepsini gördüm. Bombanı da gördüm. Bomba убежищanı da gördüm. Çiftini de gördüm. Olgen soy solğum yanımda olgen tartıp olarım komduk bala olup. Lakin nemselerin kılığında gördüm. Lakin öyle banditlerini görmedik. Nemseler kaçı üstünde, başında şapkası, kolunda silahı olsa da açık-açıkına hücum ettiler. Bolar действительно sözümden kaytmayın. Hakiki banditler. Çünkü maska giyip, adın saklap, kolçaklar giyip, kim yedi? Tek silah arkalı. Tek banditler. Bizim olardan tutulmak için bütün dünyanı çağırmak gerekli.
Adınız? Ребе ханым. Мына не үшін шықтыңыз мұнда? Сіз Қырымның Русияға қосылуына қаршысыз ма, жоқ mu? Evet karşıma. Ben hepsi milletler bir bulgan için hep dileksimde unuttuğum